Inshuti bakunzi muri ko muradukurikirana, reka ndakumenyesha yuko ijoro kumva ni Prophet Albin kuva United Pentecostal Church Kigobe, dukorera mu Kigobe ku mashuri y'abashiko mu Kigobe. Ndagutumiriye kuza mercredi dufise service ikomeye cyane, service y'ubuhanuzi, service ya deliverance, service yo gukira ingwara n'ibitangaza. Karibu abantu barabohoka imisi yose, kandi dimanche naho dufite dimanche nziza cyane guhera saa 4:30 muri salle no petit salle ku madrapo, naho tubona ubwiza bw'Imana. Turagutumiriye kuza waba ufite umurwayi, waba ufite umuntu asoba hajyamye, waba ufite umuntu yaboshwe, waba ufite umuntu agenda n'ubumuga kuno munsi wabonye hari umuntu yari yapfukanye ubumuga bwo kutavuga, yakwiga mu mwaka w'8 yatasha abonye igitangaza. So nawe rero waza uyu munsi ndakwifurije kumererwa neza, nkakwifuza gusoma Zaburi ya 50:15 Yesu Kristo akugirire neza. Uzaze rero, ariko nawe uri hafi muri centre ville, imisi yose kuwa mbere tuzadufite service nziza guhera itariki 1 kuri Hotel Pacifique. Kuri screen uraza kubona nimero ya telefone, ushobora kudutelefona waba ushaka kudushigikira, waba ufite microphone, waba ushaka kutugura microphone, bafle, piano cyangwa ingoma, kwagura umurimo w'Imana igihe bariko baracuraranga nawe ukumva ko hari ikintu Imana yagukorera. Nimero ya telefone iriko, nimero ukashiri kushaka kudushigikira. Yesu Kristo akugirire neza, ariko cyane zana ababoshwe n'abaremerewe mu nzu y'Imana, bazabona ubutabazi. Tuzasubira.